Bobri YouTube channel wa na ye tongnai no jot tamma patakum khuna skang thero angkha pangni khak changma ya payo ake tinin ro jot tamma patakum khuna angku parthe te su sayik tan chomo ku pake bose jatuh yang pertama bagi mereka online kini belum latihan magazine so kini apa pada masih saya akhirnya jatuh foreign itu tunai rau mau magazine no lana ini bayar reception itu jatuh lama itu magazine no 2022 ni jora sari pandau 5 boy sini jatuh man nambrom nangrau sini naurai rau angke tahu sung sini pandano cingsari nai pandano cingsari sekarang ini kabung pampinai sini terus sementoni volunteer sono brom ya penman boye sini naurai rono berang bis ake kamsui ya paye advisory committee ni tangphang rodang kabo joto rosti susaka safeman boye ake chini pandana chongjing sanai jatiyo hor sauye jatiyo hor phamye amo yang joto advisory committee ni tangphang rodang kabo joto susaka safeman boye ake aini naurai rono angkabo tini ropanda phaibe phenai joto bolchini tini pandano jati sauye cheisalian manboye brano naikolan boye joto advisory committee rono pang kabomo ya pelu tini ni popanda Blue Student Felicitation Committee Manna Brahman Sri Prem Kumar Yang Honorable Minister Chairman PTC Department Dr. Tripura kawan sini bis kawan Faisal ya mari kita langsung ya payo ada satu ya pak kolej mari kita hamai na chongching sanai sini tinin bo pandani phaye pandao je chini naurai ntomia phaime phane chini brom yukma ringkuria chongbono nai Joint Director Bhaibe Kha Barge Khasau Tawa Zorapunakom Central Executive Committee ni President Taku Jefferson Riaunang Kabo Binya Chothayo Phaye Ason Manboge Aboni Saisa Ang Kabonai Tinini
bo pandani naurai hugra ake bo pandano chingsari nai chini mannang bromnang Sri Prem Kumar Riang Honorable Minister TRP and PTG Department of Government of Tripura. Aboni saisang kabo pinai tinini bo panda phaime singtonai nauraim tomye mannang bromnang Sri Khotro Joiriang retired IPS monopura angkabo pio bini asal thaya phaye ason manboge. Aboni saisai aini kabo muthang pinai tinini bo panda phaime phainai ake tinini bo pandanam changri singtonai chini bromnang Sri Santirai Riang monopura angkabo pio BSco President bini asal thaya phaye ason manboge. Aboni saisai aini kabo muthang pinai tinini bo panda phaime singtonai chini Bromyuma Ringkuriang Joint Director Tribal Welfare Department Government of Tripura Bonopura angkabo pio bina chuthai phaye achu sen manboge. Aboni sai aini kabo mungthang pinai chini Bruce Songnam tho Sara Tripura manangni Advisory Committee ni Chairman Bromnang Sri Horonat Riang nopura kabo pio bini achu thai phaye achu ye tini ne bo pandano naithanu thoke tuisan manboge. Jotoya phakole ke bari ke hamnai